Sireka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza kaze kuri mwese hano kwibendera TV. Uyu munsi ni kuwa mbere ni tariki 30 Kamena muri uyu mwaka wa 2025 nawo munsi wa nyuma wo ku kwezi kwa gatandatu. Mwese rero dukomeje kubifuriza kugira ibihe byiza na kandi tubahaye ikaze muri aya makuru kwibendera TV. Na makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze agashya y'Igoma aho bafunze imihanda yose bagakora imikwabo yiremereye kandi yikomeye cyane ahitwa Keshero. Turaza kurebera hamwe abayifatiwemo uko byagenze. Turaza no kwerekeza muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo ahitwa Biramba. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ahitwa Nyabyondo byifashe gute nyuma yuko hamaze iminsi hari imirwano ikomeye kandi iremereye. Aha naho turaza kunyarukirayo turebera hamwe uko uyu munsi ibintu byiriwe byifashe. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira yuko Corneille Nangaa ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo amaze gutangaza amagambo akomeye cyane ku masezerano u Rwanda rwashyizeho umukono hagati yarwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na masezerano yashyizweho umukono ku wa gatanu ashyirirwaho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Corneille Nangaa atangaje biki kuri aya masezerano? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho turanyarukirayo turababwira yuko batuye mu Minembwe bongeye kugira ingorane zikomeye cyane uyu munsi. Ibitero bya FARDC bikoreshejwe drone byongeye kugabwa ku baturage batuye muri ibi bice. Ibitero rero bikomeye. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Mwese rero mbahaye ikaze abantu muherereye mu Rwanda mu bice bitandukanye. Mwese tubahaye ikaze. Abantu baherereye Kayonza ni mu burasirazuba, abantu baherereye mu Bugesera, baherereye Kigali, baherereye muri Rulindo, abaherereye muri Musanze, Karongi na Huye ndetse na Muhanga. Mwese tubahaye ikaze. Reka kandi tunahe ikaze abaherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Uganda, Mozambique, Afrika y'Epfo. Mwese tubahaye ikaze. Ntabwo twakwibagirwa n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bushinwa, abari mu Buholandi, abari mu Bufaransa n'abari muri Norvege. Mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Ni kwibendera TV, nitwa Umukada. Reka ya makuru rero tuyanzikire aha muri Kivu y'Amajyaruguru ni mu mujyi wa Goma. Turababwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze agashya gakomeye cyane. Imihanda yose yafunzwe, operasiyo ziba operasiyo, imikwabo iba imikwabo. Akaba rero hamaze gufatwa ndetse herekanwa abafatiwe muri iyo mikwabo. Ni mikwabo yabereye ahitwa Keshero ni mujyi wa Goma. Abantu bagera ku 10 bakekwaho ubujura n'ubwicanyi berekanwe kuri uyu wa mbere tariki 30 Kamena muri uyu mwaka. Kaberekaniwe muri Keshero nyuma y'igikorwa cyo gusaka no gukaza umutekano n'imikwabo yakozwe n'abayobozi b'intare za Sarambwe. Abantu bashinjwa ubwicanyi
baranashinjwa ubujura ndetse ngo no gusahura ibikorwa bya bagenzi babo. Ibi bikaba byarabaye mu cyumweru gishize. Mu kiganiro cyahuje abaturage, Koroneli Nzamuye ushinzwe umutekano w'umujyi yaburiye abaturage bishora muri ibi bikorwa agira ati: nzi neza ko mukihisha bamwe mu barwanyi ba Wazalendo n'abasirikare ba FARDC baracyari mu ngo zanyu. Ibyo ntibidufasha kurinda umutekano w'umujyi. Muzane intwaro n'abasirikare mwihishemo, igihe kiracyari cyose kandi kiracyahari. Sinkeneye ko ari twe tuzakomeza kubifatira, kubera yuko tuza kubifatira bizaba bibi, ahubwo nimudufashe duharanira amahoro maze namwe mubigiremo uruhare. Umuyobozi w'umujyi yitwa Bwana Katembo Julien nawe yashinje Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba yaratanze intwaro mu baturage, ari nazo n'ubundi ngo zikomeje kugenda zibahekura, dore ko hamaze iminsi habera ibikorwa by'ubwicanyi muri uyu mujyi wa Goma n'ubusahuzi henshi. Twarabibabwiye, twabwiye umudamu wiciwe muri uyu mujyi wa Goma arimo yigendera, twabwiye umusore wari usanzwe akora akazi ko kubaninga warashwe ntacyo yateje nk'ikibazo, twabwiye n'abandi batandukanye bakomeje kugenda bicirwa muri uyu mujyi wa Goma. Ibi rero ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo bukaba bushinja Tshisekedi watanze intwaro mu baturage kandi ntiyongere ngo azibambure. Uyu Bwana Katembo Julien rero akomeza agira ati: igihe cyo gushishikariza abaturage kirarangiye, ubu tugeze mu gihe cyo gukorera ku bikorwa. Tugiye guhiga bukware abo basirikare bihishe, abaturage bagomba gukorana natwe kugira ngo abatabafatanya cyaha. Aya ni amagambo y'umuyobozi yavuze. Agize ati: twibutse kandi ko ibyaha bibiri by'ubwicanyi byakozwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana byabaye muri Keshero mu cyumweru gishize. Rero ngo haracyakomeje ibikorwa byo kugenda abahiga bakoze ibi byaha n'ubundi, ariko magingo ya ngo ntago barafatwa. Bimwe rero mu byafatiwe ahangaha harimo aba bantu n'ubundi bivuga yuko ngo ari abajura, ariko kandi bikaba bivuga yuko ngo ashobora kuba harimo na Wazalendo. Akaba kandi ngo hakomeje n'ubundi n'indi mikwabo yo guhiga ibikoresho ndetse no guhiga izimbunda n'amasasu bikishe muri uyu mujyi wa Goma, bikomeje kugenda bitana abaturage bya hato na hato. Reka noneho aya makuru tuyerekeze muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye yongeye gutsakiranya cyangwa se urugamba rwongeye gukomera hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo ahitwa Ibiramba. Akaba hongeye kubyukira imirwano ikomeye aha ni muri teritwari ya Masisi. Imirwano ikomeye yadutse cyangwa se yazindutse cyangwa se yongeye kubura kuri uyu wa mbere tariki 30 Kamena muri uyu mwaka w'2025. Ikaba ari imirwano yabaye hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo n'ingabo z'abitwaje intwaro za Wazalendo. Ikaba ari imirwano yabyukiye mu mudugudu wa Biramba uherereye muri Rwama hafi ya Ruhonga mu murenge wa Bashari Mokoto, ni mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko amakuru abitangaza ngo Wazalendo bayobowe n'uwitwa General Ignace Dunia Sauri bateye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bituma habaho kurasana gukomeye hifashishijwe intwaro za rutura.
hakoreshejwe abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bagabweho ibitero barangije rero mu kugira ngo babisubize inyuma ariko banatange isomo cyangwa se igihano akaba n'ubundi ngo babisubije inyuma bakoresheje intwaro ziremereye. Muri izi ntwaro zakoreshejwe biravuga ko ngo harimo ibifaru, hakaba kandi n'amabombe yagiye yoherezwa, ariko kandi ngo hoherejwe n'amasasu aremereye. Ngibyo rero ibyo twagarukaho tubwire ko hari imirwano nk'iyi kandi yari yanatangajwe ko igomba kuba kuri iki cyumweru tariki 29 Kamena aha Ruhonga. Ubu iyo mirwano iribanda cyane mu mijyi yo hagati rwagati ya Biramba, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe baboneka bahagaze neza hamwe n'intwaro zabo bahanganye n'abarwanyi ba Wazalendo nabo bari hafi aho muri uwo mudugudu. Mu masaha y'umugoroba kuri iki cyumweru abaturage benshi bahunze uyu mujyi bajya hitwa Mpati cyangwa ndetse no mu yindi midugudu yo hafi aho ngaho kubera impungenge z'umutekano mukeya urimo kumvikana muri ibi bice. Kuva ku cyumweru no kuvuga ejo hashize hari imirwano yabereye i Ruhonga hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo, ariko nyuma habayeho ituze rito Wazalendo baba basubijwe inyuma. Ubu rero Ibiramba haravugiriza amasaso menshi kuva saa 10 za mu gitondo kuri uyu wa mbere tariki 30 Kamena muri uyu mwaka kugeza amagingo yangaya. Imirwano ikomeye cyane ahangaha muri ibi bice irakomeje. Abaturage rero baherereye ahangaha bavuga yuko ngo bifungiranye mu nzu kugira ngo barebe ko barokoka amasasu, dore ko ngo ari amasasu menshi cyane rwose arimo kumvikana muri iyi midugudu. Bagira bati twebwe twifungiranye mu nzu, ubundi turi mu masengesho, ubundi dutegereje icyo Imana iri bukore kubera ko ibintu byakomeye. Kugeza ubu umuhanda wa Mpati Biramba ubu urafunze by'agateganyo kubera iyo mirwano ikomeje kubera muri ibi bice. Andi makuru y'imirwano kandi yaravugwa no mu bice bya Kirumbu, Mpati, Igagoro ndetse no muri Ruhonga na Biramba. Ni imidugudu igize uyu murenge wa Bashari Mukoto, aho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo bamaze gufata bimwe muri ibi bice, akaba aribo barimo kugenzura ibice. Iyi imirwano ibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa havugwa ibikorwa byo gushimuta abasivile bikekwa ko byakozwe n'inyeshyamba za Nyatura zitajya zibura kwica abantu. Ibi rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakibyumva ko ahangaha harimo gushimutwa no kwicirwa abantu b'inzirakarengane bakaba bahise bambarira urugamba. Ni ibintu rero bitoroshye. Hanyuma muri Kivu y'Amajyaruguru niho tukiri, reka atwerekeze ahitwa Nyabyondo nyuma y'imirwano ikaze yahabereye umunsi w'ejo ndetse no mu minsi itandukanye. Ahitwa Ibukombo byifashe gute? Kuri uyu wa mbere tariki 30 Kamena muri uyu mwaka mu gace ka Nyabyondo kari mu murwa wa Oso Banyungu, nyuma y'ijoro ryabayemo imirwano ku munsi w'ejo. Ubu ngubu biravuga ko hari agahenge nyuma y'uko hari habaye imirwano iremereye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Imirwano ikomeye yagaragaye mu bice bitandukanye by'akarere ka Masisi, cyane cyane ahitwa Ibiramba, ahitwa Ruhonga, ahitwa Kirumbu, ahitwa Jagoro no muri Bukombo, aho n'ubundi ngo iyi mirwano ikomeje kugenda ibintu bikomera ku ruhande rumwe n'urundi.
ngibyo rero ibyo twagarukaho aha muri Kivu uya amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbere yo kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ku mirongo y'urugamba, dore ko haramukiye ibitero biremereye ku batuye mu Minembwe, tubanze twitse turebe ibyo uyu umugabo yitwa Corneille Nanga, ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo. Twitse kuri iyi nkuru turebere hamwe ibyo uyu mugabo yamaze gutangaza nyuma y'amasezerano yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru cyose umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko amasezerano aherutse gusinywa hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa Kigali Washington ari intambwe ituzuye ariko ngo y'ingenzi. Aragira ati ni intambwe ituzuye ariko uko biri kose ni intambwe y'ingenzi. Mu ijambo yavuze agenera abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze yuko uyu Corneille Nanga yavuze ko kuri aya masezerano ari amasezerano y'ingenzi ariko ngo hari ibiburamo. Yagize ati turayakiriye, ni amasezerano yiswe ay'amateka akubiyemo cyane cyane guhagarika ubushyamirane bumaze imyaka hagati ya Kigali na Kinshasa, aho impande zombi zishinjanya gufasha imitwe y'inyeshyamba ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irwanya ubutegetsi bwa buri ruhande. Gusa Corneille Nanga yavuze ko ayo masezerano areba igice kimwe mu mpande z'amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha Corneille Nanga yagize ati iki kubeshya abo mu gihugu no hanze yacyo ko nta kibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ari ikibazo gusa kiri hagati ya Kigali na Kinshasa, byaba ari ubushukanyi butakwihanganirwa na gato. Ngayo amagambo ya bwana Corneille Nanga, aho avuga ko aho avuga yuko ngo ariyo mpamvu bo bashyigikiye inzira ya Doha muri Katari, inzira y'ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa na Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo bakemure impamvu muzi z'ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Corneille Nanga avuga ko bashima umuhate, kwihangana n'ubushake bwa Katari na emiri wa Katari kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Ibi biganiro bikaba byabaye bihagaze nyuma y'uko Katari ihaye impande zombi inyandiko yibanze y'amasezerano y'amahoro, igasaba intumwa zari Doha kujya kuvugana n'abakuru bazo kuri izo nyandiko mbere y'uko zongera kugaruka mu biganiro. Corneille Nanga avuga ko ibyo Alliance Fleuve Congo na M23 basaba bitahindutse kandi koko Kongo bizagerwaho ari uko gusa hari uburyo buha umwanya abo mu gihugu kugira ngo hakemurwe impamvu muzi z'ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yashinja ko giterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Corneille Nanga yavuze ibi mu gihe muri iyi minsi Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakigarutsemo, akaba yibereye mu bice bitandukanye bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo. Ubu akaba amaze
iminsi ari mu biganiro ngishwanama n'abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Bukavu, akaba yarahageze akubutse igoma, naho yagiranye ibiganiro n'abantu batandukanye, aho bivugwa ko ngo aganira n'abantu bo mu nzego zitandukanye ku bibazo by'iki gihugu no kubishakira umuti urambye. Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arashinja Alliance Fleuve Congo gufashwa n'u Rwanda kugerageza gushaka gucamo igihugu ibice. Ngibyo rero ibyo twagarukaho kuri uyu mugabo Corneille Nangaa maze gutangaza amagambo akomeye, bikaba biteganyijwe ko Tshisekedi nawe igeza ijambo ku gihugu rigendanye no munsi w'ubwigenge barimo, nawe rero akaba ngo ashobora kumvikana anenga ibikorwa bimwe na bimwe. Reka tubihange amaso. Hanyuma rero reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, tubabwire ko Minembwe hongeye kugabwa ibitero, n'ibitero byongeye kugabwa n'abo ku ruhande rwa leta ya Kongo hifashishijwe drone. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kurasa ku baturage bo mu Minembwe gikoresheje drone. Ihuriro ry'ingabo zirwanira uruhande rwa leta ya Kongo zongeye kurasa ibisasu mu Minembwe zikoresheje drone, aho hamaze gukomereka abaturage ndetse hangizwa n'ibyabo, birimo n'indege ya PAM yari yagemuriye abakuwe mu byabo kubera intambara nayo ikaba yagabweho ibitero biremereye kandi bikomeye. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 30 Kamena muri uyu mwaka, aho drone zarashe ahitwa ku Kiziba no kuwigishigo cyase kuwigishigo. Abaturage batuye muri ibice bavuga yuko ngo ibi byabaye bareba, aho bagira bati FARDC yatwitse iya ndege ya PAM yari yagemuriye abakuwe mu byabo kubera ibitero bya mayimayi. Iyi ndege twayigarutseho makuru atandukanye twagiye tubagezaho. Hanyuma rero iyi ndege ngo ikaba yagabweho ibisasu nayo, ndetse bikaba byamaze kuyangiza bikomeye cyane. Abaturage baherereye muri ibi bice bagira bati hari n'abasivile babiri bakomerekejwe n'ibisasu byatewe n'izo drone zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo indege ya PAM yashatse kwitura ku kibuga cy'indege cya Kiziba, ikaza kunanirwa birangira rero iguye ku kibuga cy'indege kiri hakurya ahitwa ku Gishigo. Ubwo iyo mpanuka yabaga byavuzwe ko itari yangiritse cyane, no kuvuga iyi ndege ahubwo ko ngo yari yakomeretse ku ibaba ryayo, ariko n'ubundi makuru twabagejejeho tukaba twabwiye yuko ngo harimo gututumba amakuru yuko drone zishobora kwigabaho ibitero. Ibi rero akaba ari byo byabaye, dore yuko n'ubundi bongeye kugaba ibitero, kandi akaba ari ibitero ngo byangije iyi ndege n'abantu byabagizeho ingaruka. Ngibyo rero ngayo amakuru twasangiraga muri aya masaha no ku Ibendera TV. Mbabwire ko mujyi wa Uvira n'ubundi ibintu bikomeje kuba bibi cyane, wazana zikomeje gushimuta abaturage, bamwe zibahondagura, abandi zibica, abandi zibakorera ibyamfura mbi.
icyo nakubwira nuko nubundi abaturage ndetse n'imiryango itandukanye ireberera uburenganzira bwa muntu ikomeje gutabariza abaturage baturutse mu bihugu abaturutse mu bice bitandukanye babatabariza, dore ko n'ubundi ngo bakomeje kugenda babaho neza. Ngibyo rero ibyo twabagezagaho muri aka kanya, reka n'ubundi mbashimire n'abasezeraho, mbibutsa gukora like, mbibutsa gukora subscribe, mbibutsa kandi gusangiza izi inshuti zanyu zitandukanye, gusangiza izi nkuru ndabibutsa gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo dukomeze gusangira amakuru atandukanye hano ku Ibendera TV. Nitwa Mukada, ni ku Ibendera TV. Mwese nkomeze rero kubifuriza kugira amahoro n'amahirwe, ubundi Imana ibarinde.